ikawa kule mabomu ule mabomu bom ikende telefona madame dai ajore me bom leo na mji wa Comores watukufu wa Jamalif banga un message le très important raili siwa na wa Comores rajuanza njema ziundwa haina mkomora undwa ni njema. Comme d'habitude, le cadre de ville, on a wazima fanya udirekti ya vili damne mwanama madame Bay. E karongo za uso wa Comores. Hezi faida za hapa. Ni mdumanza imani ya juhanza ya nzize ya mwanyanyi. Nazimirangu. Ya juhanza ya nzize mwanyanyi. Wa Comores watukufu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Il y a un message le très important. Ya haina mwana Comores. Ya biji, ya ione, ya ilewe. Wakati kao nija jelanse makalima ya haina mlulu na akili ya kane hikma fanyazi. Un message le très important. Wakati kao si wandu wabwadzima sonti haukayo wanzizwe nafsa moya ya tuanza dizema nyauye jirani utimona damu mwema. Message ranzo kumurwayelewe question ikao yotsi ya polemique shange ndio ya klie polemique harmotsi ya Comores jende ya kiajali ya mkonti wafanyiwa wahantiwa ya howana wa Comores ikao nusi ya hongo magubani wafanyishi ya ukanga wa mkonti juka ufanyishi ikao wa preparo mkonti wo kaksujo kwa fanya wa unu mkonti wa faida za hao ya usijuza hona mgu sha sisi kando la kanti wa ndamne mwana madame Bay rejua depuis longtemps ya mkonti wa hantiwa yuho Comores ya wazi wa hatu manotabilite wa miji wajua wendi watsahi mahadisi yao namna ya haudone daula haukabanu ekadwanza dozigara ula ugili wa giliage wa ukasima opposition na sikatushida na wasuli bana bahanu izoda zila hasara haukawenji wahima wanzo warumiemvu zaki opposition wanzo wasuli kwa tu wasuli ngaramlena kwa tu wasuli wazi watu wajua wafanya mkonti ya ujua ndo hadisi daune gouvernement yani daune rais wa daula ili emanyanyasi au wanyanyasi nusu ikao wafungwa wazimana Abdallah Abdou Hassan ikao mimi tiramu mi umanza bom asa négociateur l'homme fort Rusalu mzee ikao Abdallah Abdou Hassan woi watwania riaminiyo ya ukaya Abdallah oui watu anajua ukaya depuis longtemps mimi tiramu mtojo sono manama shalangwa katina bwema tsongu mumo nake watu ania wanti waze watu wajua wamba ukaya ngondwa tsahe namna Abdallah Abdou Hassan ne wanyanya nusia hao wafungulwa ija wafanyishia mkonti ya wanruhu na ukaya waze watu wakanza wende wandu ma opposition wende tsahe namna Abdallah Abdou Hassan na nusia hao wachililiwa wanyanyasi wazewa hatu wa miji waonese ya ukaya no nsi kesto opposition benu wakati majusa opposition zenuko katsuwa sulima bahana wazewa hatu wajideside wahanso usiku wabido ndo hadisi daone daula ni Abdallah Abdou Hassan yafungulwa wananasi nyusu wafungulwa ija wafanyishia mkonsi jukanza ufanyishie hari mahadisi na sina rudeli wa s'il vous plaît ekamrugwe na rogo zahe ya zanzao nafanya politiki ya shambu natijuse wangu ya bengu wa préfecture beika mnugu wanzu ya tsahe namna ya ufungua wangu manama Hamada wanonda mwetula dolom wanondo wa hadisi watsaha zinamna za uvira ekanugu wananyanya wafungwa ili ya droit de l'homme wajua ndo wafungu chaque chose za préfecture wakati kao ni joka ye mouvement inu ya iprepare wao
hawe mali sa jikosi da fanya prefecture ya ungwanzo ndo wazingamanyi Abdallah tifungulani wasaya haukaya sisira kansi banu riziju wabumana mahasani sa le négociateur ya ukaya Abdallah nuwanyanya ngwanzo ndo wafungulwa na wazee wa hatu wahemiji wakati kao waju waka Abdallah ngudulumi ibidi Abdallah ndi afungulwa helira kansi raziju waka Abdallah ibidi wafungulwa wazee wa hatu dodo wahamili wazee wa miji ibidi wanduwa warensi kako ningasina mahaba ya Abdallah abdu wasani nuwasaya na rirensi msitle polomiki ili waja ufungulwa shalonga wafanshi hawa harim konti wa majournalisti France na majournalisti wa Comores Comores News Comores Info Facebook FM na media za sifaransa wakati kao ye kombainu ya andisa depuis longtemps wanduwa sauda ula haki kajaparo na media français wajuha wambengu wajuhone so utukifu ujili wa Comores shabenda ngabo vote ya ukaini mlulo na akili guramboka ngabo vote joka uja unu faransa gamanza wanondo préfecture ndo fanye est-ce que préfecture Abdallah ngujo fungu le préfecture est-ce que préfecture wando le droit de le mois djunga est-ce que préfecture comme kala ville si tendo venga wando wa fasango marants dabo iyoro hombi do mirumia mahanti rafanya namna Abdallah Abdou Hassan wazi wahat wajuha wahima konyo nzima wanzoda tsaina mna wala wafungula kangasina mahaba ya Abdallah dawe kade helu labonga mudu mwazingamanye mtsonge Abdallah wa mkonsi wahe wazi wahat wala Comores wanzoda mahadisi na gouvernement ili Abdallah no wasaya wafungula mabulio mkonsi wafanyishe haukaya heli majuanyo tipia majo mfanye mkonsi wa préfecture qu'est-ce que ça veut dire à la préfecture s'il vous plaît préfecture wati mahakama wati mahala na kaubidi ndira fungwa mru préfecture s'il vous plaît ya ho e message ya tunambia wa Comores tipia kam kara viraka konyo nzima radwanza na rona bila na sekweli wandu watsijua kansi wabu wa mkonsi utuna tamraji wa ukaya garona na préfecture ze media français ngazijao esa bande ze media français za tuparo hujarma mi konsi wa Comores za appel de Marseille nezi appel de Paris za bande ze media français za tuparo ja place d'Aix za bande ze media français za tuparo na place de la République parce que mfaransa nge hypocrite désolé et mfaransa nge mnafiki oido ujompira unu shale wakangani na mera haungani na préfet ikao ngwanzo jia votewa ngwanzo wa Comores jua mrambwe bandu ngwanzo wa chilise bahiru gamanza ona mnarimbe wa Comores préfecture pour avoir quoi vrai dire alafu s'il vous plaît gamanza msigamanya Abdallah Abdou Hassan hewe kamri ya Mwenyezi Mungu Abdallah singamanyi wa hafungwa nge shivani daria nge harumatambu emdu mshahengu tabio wa Comores wakansi wa unukaya ye opposition tidejuka ushida imfunguwe wataha namna owazi wa hatu wahensi ya Comores wajusa manotable wende wa hadisi ili Abdallah yafungula ukaya nyinga nyobonze Abdallah nge shivani nyinga nyobonze Abdallah hafungwa kamtina hasara shana mfanye namna mbese mbabi mbuli waluna zenchida za ushida watu Abdallah Abdou Hassan haukaya rijwa ka Abdallah mahamini ya pirizo yatimango hauka pirizo mtunzima hauntumbili nguo na hamama hangel tulabi mwanadamu hulafanya mahamine pirizo kamkara dhanda ukana baraka mabulio wazi wa hatu ikao emana majuha mabaga mada préfecture labo masama joka yangabo wazebo mwana masani isa wasawa jua wanzondo wafanye mkonti ili Abdallah ya jautolo na wasawa jautolo vanunga mjuhao nusiani mabiga muduma fanye mahadiso préfecture mpareze media yaboka muduma mazigama Abdallah gamjoka azale mahala yaliyo emfaransa mtunia emfaransa ya mzinga radio mprotege gamjoma mahala ikao azalidi yaliyo bala eke mfaransa kanza joka azali hatolo yabolonga mazomo de mazigama wangu kamransi ema ewaze watu wahima konyo nzima wanzonde yarma mahadisi Abdallah yafungulwa mdo hatsuka ya olama nyanyanyi olam jombahani olam huwani olama na shewani shamtije mfanya namna hanza mode mzingamani haukawa mkonsi wongo do mzingamani Abdallah
o mwiso ye daula wambie waze wa tuma notable wambie ukaya na mlila wakati na besoin hanyu ba monokala ndo kwa provoquer wa tle mbalbala aukaye kaba anu iso mjofanya ngejo shita zito wabdala rjokubali sha ekanga ni na ruza kwa bidi mzi poursuivre jo kamwende da jo kamwende au droit de l'homme pour aller lutter de manifester moi m'a déposer ce dossier sha à la préfecture d'avoir quoi la préfecture de trouver quoi la préfecture s'il vous plaît il y a des messages en gumituram haujan bule mwana Mohamed Ahmad ya jitekelez hema kama ukange na zinji za hamba de wone sayukaya s'il vous plaît wa Comores na mkerazi mbuli owaze wa hatu wa hemiji ya hatu wa kanti wa hadisi ya utsaha namna ukaizona abo ekale ukamjabuli Abdallah Abdul Hassan ya waniliwa ni wazee wa henti wajua wanloha kwa mahadisi shamjua nga manzo mkliye bar mkliye fitna ili ya hanza Abdallah tifungula wanyone de mwanzaro hombi nga manzo kama gani na mahaba na Abdallah na izora iyo de message ya hangu hauzia s'il vous plaît na lile Mwenyezi Mungu lile ntizo owaze wa hatu ikao wajua kwa leo harma mahadisi ya wanza Abdallah yafungulwa lifanye Abdallah Abdul Hassan yafungula deno wanyanya hauka Abdallah kajafungwa waeche Abdallah fungwa deno wanyanya robe Mwenyezi Mungu wafungulwa rabe makalima ikao wajua fungulwa sharti tel kansibanu rijusa davu ya ukanga nenda préfecture na singa joka préfecture yoti de mahakama préfecture yoti de ministre de l'intérieur en France préfecture yoti de droits de l'homme yoti joka to Abdallah kajaja banu hautlia polémique shao mabiani hewa kali ya Mwenyezi Mungu kali la hiyo joka wenda lichijerenge politique na batanzi zingamanya ba Abdallah Abdul Hassan abasar zambao wajuha waze wa wanua wambajini wanua mahame wanua mitsamihuli wanua washili wanua bambao. Oui, ma soeur Zaitouni, mes respects. Wanua bambao, wanua e komori kamil. Wajua konyo nzima mwana mshangu Zaitouni. Haujua wende watsahinam na Abdallah ya fungula. Lalo Abdallah za kweli. Opposition kuna ushida fungu Abdallah. Isola. Opposition kuna ushida fungu Abdallah. Kabati mdu ushida fungu Abdallah ukaya. Rijo ukaya kartushida la perse. Karibuli ya rasikini ya Abdallah. Owazi watu nda warongoli Abdallah. Shalo bada mjua hamandasi au kasirizi jua ka owaze wa hatu walo Komori gwanzonda ruma mahadisi Abdallah nuwanyanya wafungulo bada mjua nga mjomke polémique za préfecture est-ce que préfecture de juka fungu Abdallah s'il vous plaît yabonga mzinga manya wa Abdallah hata mpaka de yabo gamronsi emwanama yarenke makalma ukautekeleza kati njia nayi haukasizi umbe gamjon sami Gamjotsa sama shado mabiani ya ukaya na rijue yenza kode la idunga esijel kubali njaruma polémique na ma préfecture dabo kama nza mwende hiyo haumfanyezo aboda bumanzo Abdallah tifungula salo na mbweze sasa zana hata mpaka de yabo. Merci beaucoup. Bon watukufu besenga mjuao katura mwasa wane saze umuhimu wa heza ngozinu shahanzari nanuwe mbavi wanu wanadamu ikaudu wakansi wafaye tartibu wende watu Abdallah wanuti wanu ikao wa siasa shawanu wanu jawubahi wanu manutable ikao wajua wafanya tartibu Abdallah ya rohi alafu wafanya tartibu kale duzu dondo nane wajofanya tartibu ya ushida wa tahira ndevu wende waone ya serikali ili waone shawiri ya Abdallah wanu yaliyo rija jari parisa ya feri inu yokana ya hoa rungo na nao wende wafanya tartibu préfecture watu Abdallah yabo hatafsiri wakaya sisi kartibano hauyenga mndu au kartibano hashiengo shahensi sha Abdallah heli wanadamu watabihao nsipia ubabani yaliyo ndo banu sisi watu tabihao yabo yona mneka kartufa tartibu karte fitna sha do kawandu waelewe yoka hani wanadamu nzakini ngwelewe ka Abdallah hafungwa halafu prefecture ndo watu Abdallah na basari juo kanga wandu wakansi wafa tartibu de watu Abdallah hula yabo mrungu le wakanga bozirwa jina ikaunga zitsaho haribano ijo mkine shiha yokaya banu tsale banu ngabo election hunu ijo mkine shiha ikeleo wanu gwanzo wa tartibu wende ho prefecture alafu ende wano kahama wende mrika hatende wanu hunu alafu yaja kena kwa maudu okaye kari mdaze mangali wazaza hatu ikao dualo banu ambao wende mzazi mwenze rumbi wajuju zamba minu mwanamsha tukosu mtukuza ku zetuni gebanu wanga mumjonyo nsipia ukaya yo wane bana yinu
hamastehi haina namna tsipia wanruwa hundeze haki za hawa komori shaiba kukaya sonti pia warujo kama hanu mramba ngulekezo wakawa wasawa do menya yabo kama nasema angalie hashidi harelewa yefikira inu kaundo ramba bana okamanu zevoti zikao jabanu ijumkini shamrele okaya inu namna yokana ramene wanu wende wari wano kama sika sina wanu hunu maudu wajiwa hunde zila watsahao awakati kongarujoka préfecture hoko dufungua mru sheho fungua mru anidahulariyo okanga bozinjiri zambe manu ndombe ukikanga ina rongo ndarena ziwane bali shakira ukiri ukarichuruka sihunu wende tsia hatu yabo waremao kwa chuchu uziwani abantu uwanzao kwa chuchu uziwani abantu kondo banu rilio shake tutsonga zakyo tindensi hatu alafu yo demane ka orija ribitse hanzia ya irumbi yokanarkene rumbi ukaya rungu zijokanga zibiro harmansi hatu shari kebazima ridono kazinde zijorisa zinde jojisa yokawala mrukonge na wana ngebala hawaniyensi hekia sia shida yabo gar amino kanga bwajabo kaya yeuwanaro yeuwanana yonde hali shala kule hali garujoka ngutabio wo mwana mkomori wo hajushiriwano andonsi pia gamonao yabole wakadwa ntejerfanye tartibu namna hiyo abakadora heze wala usiu waonoka ebanu wanotsono kaya garanza ondera fa masila imro ya roho banwaliyo gondwa bire hanzia za ndamne kao yotsi dezenzia za lazimu za uto abdala yabakadora direjeza abdala hopirizo yode mana rafatartibu rijaban rijermene senukaya heni mruikao ngene rumbi gwanzo abdalaro yatsikiri hende harohorwa hende haruma bahani kao katsu wane paliki yokaya vanu do baru watu abdala yabo isora johamba do tinyavu wanukao ndo ajuha watabihao yakana abdala yarohe riwatinyavu ka wazidishe ikawa kakume wake 20 ili wajuhe ndo ndo taratibu abdala yarohe hokaya abdala banwaliyo wajoshida umani ndo alobala nanga mwana ukatsa wajuha wawaze washikomori wajuha waonao kaya abdala obanwali yonge latimaro sha sijona tsana ziduskuru za tuzinu zido jando oka ziduskuru za tuzinu garafanyao hamabunguo okabaro abdala obanwali yonge dena ruwenji ka wafungwa bana waru kongo na famili gona wana gona jao yawe kale garibirao hatartibu kagandora hime abdala tolwa yabonga si hamagari jibao wasa walobala watirohe yabodo kana tartibu ekagara mbao mru yafungwa ya rohe shari tsanganya onti pia okaonti pia wa komori bali no nzima karna ujo himile mru banu daranga mru shahi ya mru hitwa yakari mwimile ya tolwa karna ujo himile mru daranga mwana mwangamiza ukaya tolwa karna ujo de mama ndemiro unoke mru enda vunzudu karenge dhahabu arenge jao ikeodo ya tolwa sha mru ikao hahimi banu hawani etsia mkinishahe wana hafaso ikao wanadamu waelewa hawanadamu kwa jelewa sha uomri kao hafungwa hanzia za politiki uoga lazima tena ze duskuru zatu zidoka ya duskuru za utsanganyo wanadamu wote pia ya ukana abdalati yafungwa eche shana noa saya waundu wanyanya gelazima keleo ngari fanyao taratibu madainu ibirilie waroti pia ikao duwafungwa watukufu message ofikiru kaina nulono nono shabanu tikati fanya publication yabo kaka mjuka danjendo ngwe babi gam profite bara jabanu ni rongowe ili zenwe sisebanu nsirongwe banu tiliti jwaba na masara za masi utena tiniba ni fa message watukufu na relewe nono ya ukana banu yembana inu zebakia zoti pia haina bahanu mrungo no kanga wa menyawe zenongo zino hokaya mmono babo skwalelo unu emwanyanyasi kaisi hakabanu ha magariani hakara garasuti pia uka haonesa kangu wanuensi shakaisi hajaonesa kesto skwalelo unu mrohono kaya ula mrodu anzu ya upate hokan jaile wakaya mruja kaisi ukabanu ufanya uwanemba na inuma hamili hujaleo ngwene sokana na mweshelee bwanzuani bwamali bama udu kasijangwa chikonza wa reserve 2024 msikiri babo deja wakanza fanye ku yokaya maudu wa dhulumu mzuani ni mwali sijao wala kuli hali hokamanu izoranza kartutsa basen kodu harmaensi kartutsa habasiebaya harmaensi shangaranza ebabili yori zingare ebenge nari wane nesi birao kanga zibiro nai zihunda mabadili shari tsambengari wanao zila zibiro nai runda mabadili ho na balaga dora kaza mrobo juu yaukana kaisi ngo bezo kalilie yaukana yabo 2024
ngotino mumwali ne mzwani ile masi wajenzayo yokaya kuja kubalu wake voti maudu 2024 wakati kaungo juo kayasi warulo banu hamadel na habia wenga wabonze ngwaniyo mimi ngabibonze kamwaniyo haina mrulo banu ngwaniwe hefikira yahe amaste ikanga mwana wemba banu waniyo fikira zao haulapiza haudia wandu yoma na ya hao shanga mbonoka ya wenji walobana ni ngwaniwe fikira yahe Richard wasuli bana madabanu yokaya owanru wede wakubalu kanga voti Richard wananizo kaza voti zila sinena mnaiyo zedi hata wale kaudu wakawaniliyo wambi yawe yabo yaukana mweshelema udubonga zijangwa zo mtena harimo problemu wakubalu kaya sazi hiso kakabati voti yabaru kwa wani yao hanzia sino jina baha shakartuwa ni yokaya maudu kalili yokaya 2024 bajeba kebaya yokaya mzuani kwa dhulumiwa sijao yode banu mimi nakazana bokaya wa Komori na rikemakini babanu zenugo sinu ngabumbujo jabanu muone hamangu wanubana yinu haroho ya imani na indina balango nzo tienkodo haruma ensi banu lewe kam duamba ukaya sidene mnayo kwa jakubali nyongo chuchu baki yao shari sijerika ya haruma mbana ikalili yao ya ukana mweshele bahana mahamili babale mgazijaha kansi ya dhumania mwali wa upeu dene mzuani sidene mnayo wane system iliyo banu gamona ukaya sika sibanu raba gasibuhari wejarungo si haba yokatijao tijao shari sifai tartibu yokarido fanya nzia zokalilia kwa roho soni wede mnenu mtiti na kadhani birie kaisi yokaya leoho nesa yabo kaya msabe mimi mkutuzi beka sabe namna hiyo yabo mimi mkutuzi yabo tojijibu wawe yokakaisi ngono kaisa jirinzuani zoti pia wanzuani kwa tita koro hamweze rugo hizo ibakuko wakazija hawa mwali hawa nzuani bavi kwa ubazima hawani haki yao gejo henda kena henda zumnyezi ngoro jo shaiba kukaya na taratibu henda namna rujuko ne bwana yinu shariti wane bwana yinu hautia kodo harmwensi ya hatu ritiwane ye bwana yinu haukutu we masiwa okanga mwana boruloba zimari lo hamatabu kojo hambeka leo mzimaji somo ono hatawa yaboga rubora ke harumwa tabu yodi mna message na kanani bire harumwa kaisi hakodararu hadaratimizi okakarja kana messaginde shabora jaronda namina turamu yaone soka yange la dimo jerke bazima ribe messaginu yabo hena rumuna kanizo tsiziwa iliribire banu rizitsanganya haufupi watukufu gamjonjia mva ikao tsidumva unu simva kango fanona unu shawo mva ikao urihusu sonti pia watukufu gasima dhamana hena nugozibira banzo tipia husuze video zino yaukana gamuna upelefushewo uluharuma za video zino iyonge lazima heni manada mwenza imani yado haina funfu yadiko litsanga banu yado njia mbabi haruma funfu hamadilo yaukana banga sina wazaza hatu gasina ubaba hatu gasina zekalite zontipia uwenji singa sima zababi raka rejaja ritijeri jimenye rare jaja ritijeri menye malaho ya hatu rare jaja ritijeri jomwana shahatu rare jaja babanu leoza nuko sijiro banu wahunda wanduko kwa sina imani warema okotsi harumaza nuko sijiro banu kaya yedabu mtukufu wakatinga rono video banu mranchi ya mwana mshwa mnu hawanchi ya mruba nuko mlapizo bahingo no mru mwana mtukufu ngasibansi nawe eyabu wanadamu wewe ngawana imani daibi ikawewe ngo ani leo mimi ni huona wakawede wamba mwana mtukufu ngasinawe hamruono ke mruolangu udo mjomba mru emruolangu udo mbaba mru ebanu dazivi rehati zo wana maudi iyo geladhimu heni mwanadamu kongena imani nguve homesa shivanu ekarinja za siasa rinja za malahoni rinja sha mria nje babia shelezize ulamwedo kaundo rulonuo ewe ngamu mimi ngamparo mafundi ikawe mafundi walo banu nganyina dhamana mkuu banu mafundi watukufu ngamjokaya mkomori wa juha yotsobe hashioni hende hasomo heli ya uswali yotsobe hashioni hasomo heli ya ujibala azunsi pia bala temaste mriara ngoda honi shabanga borongo kao rijotsa hanyi mafundi kano marenge kama na yinu munjula wa rubanu mdoro ngwaze ngo ikanga zibiro banu hautsiro ya ukaya mtsirongoze ule kao kamno shida mumrongozo katsideye shana mfaitartibu wala wishio yakene imanu kaikai shamrugudo mru yatawe hokabanu ngamjuao kamina mbaya hangu kao hafariki nyumeni banu wode mwinyi ajani yokayaze yakasiru somazi yoena dalao kahudaza mru harungo hata yule mewa yekaza matsena yawekale hori jariviri harumo pande hunu yokaya owaruadeao wala pisao
wajuma wema laho ekale ori jarelewo kaketsula dhimunu kwa maana zinuru zitneshimel zidunge yabo wandu wangu jule mewa yabo zile ukaya narona nemala fulani rawane ncho jao renge adresi kadha wa kadha zoka johufa ukaya mruza beka kudumwani wanu nyiwona ngabaru kufanya direkte banu simpakaru wafunguwe Mwenyezi Mungu jo jeliwa nadamu wawele wa wadu adunga woju fanya direkte banu adunga na ndwa hili bahiweleza hata lejili fuadi solila wekebet sirende ebe ngamchoronga banu tsuna brendunga ebe wao ngona mvu hokaya emana olona mvu na wadungwao yabo kwana ukajola waborogoza faida ya shemeza hata tsura tamzima mdunga bali hamba ho partage ebe zile dalo lilo banu si de rijoshida rwanenilo na hondeleze mafundi watukufu ikao dumlo harmale bangwe lino alhamdulillah halemri soma mrono mjidi hakaho bisirino maharibi abaka batsulo na bezo ya bisirino maharibi kwa internet ngomano zilera zino haina wakati ngarona ufundi watu mtukufu Jibrilu guko bano wakati atufundi watu Abdul Karim guko bano fundi watu na wawi guko bano mbusuri nanu wasaya yabo kamrede bisirino maharibi nugono kaketsina irinoka zerongonga zibira ubanu haina wakati rijo pare mafundi yokaya etartibu yahanyu hawe strategia hanyu na mfanye strategy ya ukaya wala wambozenai wala wishio ya tawe wode mna message na kadhani behe yabo haundara tsanganye zora babanu garitsa osama ejokaya helewa yokari jabanu jermenye rongo karija jabanu menye rongo shari jabanu rahashirishe irione sokaya vanu haina taabu ikanga zibiro haru mwenzi izo kasibazima izo ngari hao nana garombo Mungu haina babadiliho yajufa nsharu mwenzi garduka bazima sha hadani haina rongo haina bahanu batso stabilite yabo mendeleyo yokaparo shida yakai ukanga mwana ukale bangwe lino emane zinji zitowishilwa do plefu shewo do mjoma lahoni do kawe jau wejau yabo mwanadamu hoshida kensi yadunga video gudekurajeho kaya amdungo dobino ehni msamranjabo kutosha mara mshomro wachwa halapiziwa ebenge abatukufu baga monwaru ngodobe nguza tujatsirende hamamrutsuo sirongwa bana tatsunwa mina ndwailitsa disolila na bebanu tsirendeje bagabo karudono kazabanu na omba Mwenyezi Mungu atukuze nsia hatu yaritukuza sonsi pia ya jeli yesu sipia kena imani ya hensi bekanga sina imani ya hensi dojoka na imani ya hema laho nasi sonsi pia Mwenyezi Mungu jeli yezengo zinu zishinde zende usoni umkutuzi wa hensi hatu utikae Mwenyezi Mungu atukuze nsi yatukuzo walio henu lona rohombi haulona niambi na hensi Mwenyezi Mungu amhaulie ili rishinde riparsensi ikao kejure mwako tsimaudu wanawaje wa pariserongo zijuka njema sha hanza nitimizi amvurizo mnano komtiti kama nsi parisanano go juzi silaba mjo profiteni mbeheba juzi banu tishia mriambo kaibanu nyinyi andu mloi honga msuka tsimwe babuha baketsina tamana umruha manefanya video sikanzani behe mna mfano banu ya ukangabo mwarabu ikao hakakutoe mwana hende asome bahamni karongo ndaru zenongo ndaru hizo habaze mbili ya ukana gela dhimuzitawe nzima do widunge mwando habairi hamba ekahwende ngodo asome utitsobaki no msomo bahi ekahwende ngodo asome utitsodunge dunia bahi koke kaudungo msomo bahi yabo wewe ukahama ani wotsoka weno msomo bahi wokamradi ngoni hoshida ukendo no waru ekahudunge dunia bahi yabotsoka na labambe shahabe mwana okaya yonanza widunge nganzo wadungo msomo ne dunia okahini sawa wadunge kwa msomo ne dunia ushida ukabili waru ushida ukansi ujozi jirio ushidwa na damu wahelewa yabo watukufu yabo tikata njibu wala yokaya inu muhimu yakarimi banu ngarijitekelezao okaya kabana mru yatsoju hajao yadisorongowa shamradi isa hamba abi harongwa naye harongo waro kainu muhimu inu mongo ni mwezi ngwekao zo uzimamro mirongozi ya mada inu yebonge yabo hamwiso kamudono kazabanu ngarjona na wakati wa seka mungu abenze ekatsirongwa naye hakadwa bili ngamtsa usamaha assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh salamu atukufu